MLA berim baru MDC berim jong kanong krem constituency uba alambor malangyang ularung syaga National People Party NPP kumsi benta la panong ban penklanyi ya kajingile nagamata ka MLA House nam arja arpapura banwan ka seng National People Party NPP ka belong ka seng ka bailam kamat iya ka sorkar pada kujuk ka por ka belong ka seng ka babat iya ka por secara pok ka jala jongi uba lambor ubalong uway nagirang ba ubajui kunteng baru persembah jongka VP hak election beper kumba syup kerma uba lambor ulus tangnya ke kam hima si majong uno dos nem ardar lai baraus nem ardar pa ul charem hauba arden nagaseng UDP haus nem arda kalai uba lambor ulai kun biang ya election nagaseng kongkelo charem biang hauba arden handrai tat haus nem ardar kat pra uba lambor ul job ya uba arden kum UMLA baklem seng bad haus nem ubabon kata haus nem arda arpolai uba arden ul job ya uba lambor nagaseng VP berupa lampor ulah syarem nagaseng UDP bat klaim arten la banong ka jingrung uba lampor saka NPP kumsi beta ban penkre ya election ban wanau sunam arja arpopra persaya persamba jongka VP uba adan milar bisai bon nanong krem constituency ka singsan berthaya po ka jala jongi ngimla pentip mano ka parti banjob ban mano ki parti ki banrem handai ki paiba bat ki nong the votes beper bat ki constituency beper hapo ka jala jongi ki don la ka bor bat kanong rim ban sotho bat ban shim ya karai halade bat pension rim ya ki jigsisha bat mano unong yalam ubabit bar ubastat ban yalam ya ka constituency kumjoro ya ka jaj benriu na kata kata ki paiba ki bestat ki tip la kanong rim ban pensisha bat ban jet yu unong yalam ubashempang bat ubastat